welcome back to my YouTube channel. This is Hangal girl. So today's video ay maglaag ko. So Sunday kasi, kaya every Sunday lang ako mag-vlog. So shout out sa aking hat. Nga tag 10 pesos kay inukay na ako akong kalo. Libre na sa init nga panahon. Kay grabe ka init ang panahon, guys. You see? Nakustungas basakan. So mato ko ilang wiser bad, burag naa silang anaros. So ambot magunsa daw mangaon daw migutan. Magkaon-kaon daw migutan. So kuyugi ko ninyo guys, mao na akong video for today mga person. So let's go. Nindot kay view pirabuyag sa among basakan. Mura pugog na ka pa nag-iyag basakan. Char, hangal sa basakan. Cha. Ang pagawang ko na kung ipadala sa ano. So let's go guys. Mato tayo lang wiser rod. Agita diri sa basakan. And then, let's go to the laag-laag and everything. Liho kay ko nga pagka-videographer, no? Dili angay. Char. So, punin. Nagunsa day mo? Char. Ingon nasa anaros? Wow, nalagi kay ko answer ba? Mukbang ta? Wow, ka-nice. Mukbang day mi guys. So, gipabantay ko dire. Kay naiiring. Naghulat ni anaros. So, kani pwede akong bantayan. Lami kayo. Kalami gayud. Wala na yadong manok. Kao na di. Doha dumating. Halaga dala sila guys. Azu Allah. A few moments later. Your ninang is beautiful. Ninang is already here. Oy, anaros na nosebleed na baya kayo me diri anaros. Mommy, no. What's that? No, that's the other ninang is coming over here. Char. Di bawal daw magbisaya diri anaros. Kanang mag-abot unda din ta magyaw-yaw. Ala siksiya kay anaros. Guwapa kay lagi ka. Sana all. Sana all dakong labot. Kay Gutom baya ko. Biya ko ikaw. God bless pam. Bitaw na kay ka pam. Saan man imong mga ayaan pam nga. Mga japoy mo. Nidako na lang spam cake. Okay, brand out. Uy, brand out man. Uy, batyo ko na buisit. Pag i-charge aning kuan. Kana untang mga bot dili unta magyaw-yaw ana. Ay, Sumi, unsa ko na mag-English na? Oh, mag-English dili dapat jud pwede magbisaya. You talk to mo na og nanus Basta gutom. dili sa malang. Dili lagi sa ay your beautiful ninang is arrived and what do you ask for her? We talked earlier. Yeah. What do you want? You want to buy? Happy chocolate. Ice cream. We talk about you and ninang is arrived. You buy ice cream. Flavored chocolate. Namirisi. Dili sa ta magninang mo dawat og ninang rong mga tuiga na ros. Ako paglambos ako mga nan. Pwede kayo puniton paglambos. Guys, we are here under the tree. Wait. Coconut tree. Burakay film. Ay, sorry. There's a cute little girls over there. She wants to But with the permission of Yes, heard, I heard. Karirin mo yan. Guys, Hi guys! Say hi guys! kani bitong sabi nga gibutang ogres mo na resulta. Welcome to my vlog! Sa gibati anin yang gibutang ogres. Na. So guys, mga me. Ato i-focus ang inyong unsa na aros. That's your saging. Banana. Ayun, namirisi lagi. Agoy, ginoo ko. Bawal man magbisaya karong. For today's video mga person, bawal magbisaya. So, we will wait to our ugly ninang to Ay, gilibak no. Yes. Ninang. Ninang. Not ugly ninang. Ay, but you agree with me,
Unsay in English ganina, Merisi. Ano man mo? Dili unta ko ninyo lisuron. We have a house. You have a house. Me too, I have a payag. Ito wala ka banding, no? Maglisod naman kung istorya. Di lagi ko maistorya. Kay correction ko anong aswala na. We are very long term banding. Long term! Oh my God, not long term daw, Mirisi. Di namin mag-istorya diri kuan, Bisaya lagi. We have a long type banana. You have a long banana. Why assuming you laugh? You laugh with Akimi pala. Kamu mangangan lang mong duha diha. We have a food. Oh, and then Hoy, your ugly ninang is over there. Ugly ninang. Suko kay not ugly ninang daw ka. I call you ugly ninang. I Ninang told daw her that you protest that she is talking me I'm ugly. Hmm? Wait, siya not ugly ninang, beautiful ninang. No. Oh my God. We have a food and then cook. Who cook that one? Where is your suka? Vinegar. That's a suka. Like your kilikili. What's that? Underarm. Mirisi ninyo. Under armor. Mirisi. Di na lang ta mo Kimi na lang. Let's pray na naro. Okay, ni Father, Son, and Holy Spirit. Lord God, thank you. Goy na napod ni Dili. Let's eat. Ni Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Mura to. Unay, gutom na ako. Mura to. Oy, ay, montage po na itong food. Correct. Ay, kakay. Nakakabalo kung busog ka. Cook dong. May pa na kasi. Only onggoy eat banana. And you are onggoy. And Ninang also is a onggoy. Onggoy! Not onggoy! Banana! Jong, yung ko di arjong. Nay ko andong kami ng susi. Pam, excuse. You sit down. Pampi is Pam. busog. Pam, you sit down. Ay, no, pampi is busog ko. Nagkaon na siya dito mga sumay-sumay. Sit and please. Sit and please. Very careful. Ginamos please. Pizza. Nga dito sa Elas ra. Mahal na kayo, 75 nilang buwan. Ang ilang 85 Thank na, you, 105 na. Agkatong tag 75 na ni. Dong, di man nagway ka, di mo ka pampilan mo. Baong ko. Kaon na siya yan. Kaso lang. Napa may plato mo kanto. Uy, dapa, uy! Wala na. Ayaw na, kay sugat. Wala, I love. Uy, you know what is dukot? Apoko. Say Dukot. Say dukot. apoko tukot. Dukot. Ay, you say dukot. Tukot. Dukot in English, dukot. In our country, the overcooked rice is called dukot. Yes. Oh, When tell you your s- teacher, teacher, did you eat dukot? You like that dukot? Dukot, teacher, is an overcooked rice. Riz. 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 It is called, this one is called riz. Pampi. And this one is called jokot. Tukot. Yes. We are very slang here. You know. No, that is Sige, huwag ka nang pampuan na itong hanag. No. no. Now it's not rice. It's jokot. Rice is rice. Rice is race. Rice for Ikaw din siya. Taga ka na the ito. up there. Up there. Yeah. What's that? Puko. Buko dagwa yung ingon. Coconut. Uy, karon na ito nagbalik yung naanil yan. Ag mga pao, wala eh, may pao. Mangita, manggid mo wala, oy. No, adi ta ko gahapon. Kay ang iyang ligbos akong kawaton. Katong kuang. Alagot ko. Astas Lisa akong giingnan.
Suntukon ta kalisa, wa ko tagain ni mong ligbos. Nakakita lang si Risa. Ligbos. Ah, Sabi si na ko Risa? katong kanila, di kang Lisa. Ako akong sinitan din. Mommy, I need water. Ito. Kapawan na ito sa ginamos. Dito dahil. Well, crunchy kaya. Let's open your You eat like that. And then ginamos. That. Come on, what? That Bleh. banana. This one, no? Dito ko this one. Pampi ba? I said no. Pwede na kaon dito. I said Pwede man gud mo kaon sa pambig mga vegetable. Vegetable. Kana noon. I didn't like me deaders. Pinami kayo. Ag ako ang kuan kamatis luspad naglagot ko. Gimi pamili dito kuan ba kamatis. Kung sa English aning mga ampalaya. Unsa din ang palay a bitter gourd? Ampalaya naman nagawin ni siya. Gourd. Echoes. Palaya. Echoes. Huh? Rice. Echoes. Rice. 1 plus 1 equals rice. Lantaw mo be? Kaon mo nang adobo. Lantaw dire na. Para ninyo. Well, sir, lantaw ba kaya ko picture? Up. One hour later. Yung mo ba nabili ng tiil? Unsa yung gidayungan mga bes? Ay, dire the final. And the final countdown. Kanahan lagi ko ng raspberry. Kaya jugo sukal kakao na kaon mo? Ayo sa ron dire lang sa ta kay wa man ta kasapot og tarong. Nga magsawa din sa. Ah, kakay. Dili na lang magsabot miro kay madakpan unya ta. Pwede ko ka back-ride og duha. Pwede ron kay Domingo. Aw, sis mo back-ride mini mo din. Tana. Ay, Wala pa ba ako nang mako. kaon diha na unsa man di atong tuloy Kay kanong mga tawag ko ani, kay good for the heart. Yes, of Pam, init na dia, Pam. Ah, sige man po. Na juice. Ayo kay. Ay, di mo ang burn on na. Nasmag. Pag mamawiran ako ni back na. Ay, ayaw ni mawiri di ani. Ayo, mawiran ako ni din kana na pangwaon ako ni ilang gipang. Uy, malapo. Malapok mo good. Ini nagmanti init. Good kayo nun dili sa ron. Malapok daw. Pabitaw jud ko sagad kaon anong kuan ni Ivan. Nga kanang tutubian kay si Ivan na. Para bang raspberry, usa na raspberry? Raspberry na. Awa din ni lasa.「ってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと」